Апа, мен турнирге кетип атам. Игілік қызым. Мен саған жөнем. Жақшырақ кел. Мақұл апа. Ишенимизди актайм апа буюрса. Апа. Bol işte çuka. Selam var. Сен слушайм. Агай, мен спортты таштасам деп жатам. Апам ооруп аябай көп суммада акча керек болуп жатат. Иштеш керек. Sen алда койгон максаттарыңчы? Агай, мага срочно акча керек болуп жатат. Баары бир спорттон деле жолум болбойт экен. Сиз да уят кылгым келбей эле. Акча дейсиңби? Как раз жакында боло турчу турнир бар эмеспи? Sen ошол жерден өзүңө керектүү сумманы тапсаң болот. Ойлонуп көр. Алло? Алло. Агай. Мен допинг колдонойн деп атам. Жакшылап ойлондуңбу? Ооба агай. Бул менин акыркы чечимим. Акыркы чечимиң ушул болсо, макул анда мен таба берейин сага допингди. İyilik. Дорогие дамы и господа, представляем следующую пару бойцов. Это легчайший дивизион ESC.
представляет собой в синем углу октагона. Она из Казахстана, город Усть-Каменогорск. Ей 18 лет. Это ее профдебют. Клуб Сардар Добет. Мастер спорта по ММА. Мастер спорта Казахстана по ЖКПЖ. Эльвира Мирзаева. И представляю ее соперницу в красном углу октагона. Она из Кыргызстана, город Бишкек. Ей 17 лет. Это ее профдебют. Алмагуль Жоробекова. Одержала Алмагуль Жоробекова. Апа, Кел қызым. апа, қараңызшы мен жеңішке жеттім. Азаматсың қызым. Бұл сенің талбаған еңбегің арқасында өз күшіңменен алдың. Өз күшіңменен қызым. Мейлі апа, мен біраз ысылайыншы. Шу? Ағай, мен мұндай жолмен жеңішке жеткім келбейді. Түнімен ойланып шықтым. Мен ор кезде жаш болчумун. Ама баары ишенип аткан. Менин сопернигим болсо менден күчтүү болчу. Ал турнирде мен аны жеңиш үчүн допинг колдонууга мажбур болдум. Ал турнирде болсо мен сопернигимди жеңдим. Бирок өзүмдүн күчүм менен жеңбедим. Допингдин күчү менен жеңдим. Андан кийин деле мен допингди токтотпой кайра уланта бердим. Жыйынтыгында мен бөйрөгүм иштен чыккан аз келгенсип спорттон да четтетилдим. Качандыр бир убакта мен кетирген катанын кайталанышын каалаган жокмун. Эгерде мен сага допинг берүүдөн баш тартканымда сен өзүңө ишенбей утулуп калышың мүмкүн болчу. Камсанаба, бул жеңишти сен өз күчүң менен алдың. Sen буга тартыктуусуң.
madani Şarrakın taza bulutta Ruhani jana adabi Menin kırgız jerim koz Meymandu elim joş Akçusuna tibeseng Tatusuna iyi deseng Kurman jana pak kebis Koldoy bizdi asmandan Toşoy